داوای گۆرانیەکی هۆزان سەرحەتت لێ یەکەم باش یان ڕۆژدا هەر کامیان Ozan Serhat şehit bûye û ji bo malbata wê ez xwazim li vir bibêjim ji bo hemû şehîdên Kurdistanê azadiyên cangûriyên azadiyên Kurdistanê hemû rehmet dixwazim malbatên wan re jî Kurdê me re hemû kesî ser saxî هەزار ڕەحمەت serê Kurdistanê sax bê ئینشاءالله پاییزه او دما چو پاییزه او دما چو برزبستان درد